ngiyayikhetha inkosi enkulu uNyazi lezomqameli ngishawuva lo bantu benkosi lo ngakaze longishaye lo kuphela umfundisi womqadi ezona senkomazi ngakalezo ngibambisayele namhlanje ngoba ngiphambi komlilo abantu benkosi ngingathumela inkosi nakithi ngayicela gogo thumela babo ngicela ukuthi ngalahle izulu ngoba la kuqala abadala abantu abangonkulu hayi abangane ngathi ngiyakhumbula ngilanga ngixoxa namahlambisa Ntuli uzalo uhlambisa noba umfundi umlungu wajwayele ukuyishimela le ntumayelo amahlambisa ngixoxela lo baba wakhe ethi wathi mawugombelese bafumayezile abantu baphenduka wase leka amaphumulo wasesizokuba babhadisa ngakusasa enkulu ebusuku bakuhlambisa ubona isimanga abantu bankulunkulu ubona abantwana benkosi behola ukugombela eshaya ugubhu lakhe beyifuleni uma ebahola kodwa into eyididi bakuhlambisa wayibona bethwele labantu abahola ukugombela uma eyibuza ukuthi bathweleni bese phenduleka ukuthi abone ukuthi abantu bese leshizizwe abantu laba bathwele abababulala ma ebofisa kahle athi akubo banibala yabantu basaphila nje kade sinabizwa abanye babo usho kanjani ukuthi labantu bababulala lathi sizakhophela labantu bababulala ngehliziyo kodwa uma nje babeyimfuleni kopaphathiso bengavumi lapha lezo nobashona nazo emfuleni bokubuya nazo uthi mama Ntuli ubaba kwabona abantu beshizo ngaphandle komfula bengena kopaphathiswa engabe bangena nazo bathi bephuma bebeyithwala behamba nazo abantwana baNkulunkulu ngiyasaba kakhulu abantwana bengcwele ngiyilale ngishawuvolo kakhulu namanje ngishawuvolo nje ngiyacela shefu ungangilahli inkosi ngiwumntwana lincane ngiyasaba ngaye ngasho ngela ngathi ngisengumntwana sihleli emumva wayethi babophethe inkosi bethi ngiyasaba simbalele athi ngiyasaba sithi 1 athi ngiyasaba sithi 2 mekwasho bese sithi futhi inkosi sezobungiyasaba sinika inkosi manje ngangazi ukuthi kufike yini namhlanje kube ngathi ngabantu babu-20 lapho ngiyasaba baba sekhona abantu abangcwele nenkosi ngiyibhimbana nasehlabeleleni bangcwele nenkosi ngiyaqesha ungangishiyi inkosi ungisele bantu benkosi ngicela ukukhulumela izingoma 238 go sithi to
Ngiyakhosa ezulwini ngasiqede sihlabelele bangcwele inkosi ngibimba umoya ofuna ukukhamancane uzokhuluma mhlawumbe uzongibangcwele inkosi okungikhathayo ukuthi ushenge uNkulunkulu sebangcwele inkosi ngimbone ithi ngizange ngitshele Nkosi wenza imanga emndenini wakithi umfowethu ozalobaba omagcina baba uthathe ingane akalona eNazaretha bangcwele inkosi uthathe ingane eyinazo eyintethelelo ngoba mhlawumbe kuyenzeka abanye bangagangi ngey'ngane bangabebeseka wayithatha umfowethu ingane uqola igama lakho umagcina ubaba kubafana iminyaka izaphela iba u-5 engayitholi ingane njalo unyaka lesithathu iyachitheka ingane le ndaba ekhuluma kuthina kodwa siyabona engathi khona kangabi khona kahle usebenza nomfundi umbhedo ikolani ngathi umfundi umbhedo yazi lento basebenza efemini yodwa leyo ngawuhamseli uma ngelinyanga asathi kwasona ngalohlangana kaJulayi kodwa inkosi engaphakathi esiteni ngaphumile inkosi uyazi lezulu badlula kimina ntambama ngiyababuza niphumaphi bathi siphuma koqila ingane kushembe unyazi lezulu sesicela ingane iminyaka asitholi kwakuzoshaya isikhathi umthandazo zokulala ngokwasemkomazi kodwa ngokusebenza ngihlala lapha elindelayo ngasesobathe entembeni sasisaguqa sathatha senza umthandazo wokulala sasesiyayibika lento kushembe futhi bangcwele inkosi kwakuphelele ngoba basibephuma kushembe unyazi lezulu kodwa bafika sithandaza nama asizwe ukuthi siphinde sibacelise uNkulunkulu ayazi madlamini bangcwele inkosi bese futhi eyisola ukuthi engathi khona ukuhlela ebhalweni ngenyanga yesithathu uma eAlbert Mthuli bafike bathi Albert Mthuli madlamini mkathi ingane uyithele iyisidalo lento esabekayo le ngane ngoba inyanga yesithathu ingoma ikhiphe ngoba ngeke ukwazi ukukhulisa le ngane ikhiphe ngoba bona ngendaba babeyichaza ngandlela yiyona bathi zokhulisa izokhatha kanzima ngokwena abese bebonisana noXolani ukuthi hayi asinayichithile ngani ngoba sicela onyaziyo ngiyazi bangcwele indaba ngikayipha ngayo ngibona ukuthi uNkulunkulu ngoba ngiyaqala ukukhuluma phambi kwaNkulunkulu futhi lo mfowethu lo nomandla mina bakeze uzobonga ezulwini kodwa ngizwile babekhuluma ngaleyo manje ekhumbula abangcwele babekhuluma uthi kunomfundisi lapha nginika inkonzo bese singinikile umfundisi uGqwetha eShebeni usekhuluma indaba yabantu abayisiko sebethodokotela abancane limlenze uthi wafese nithi abadla amafutha amanzi usebenze ophethe ubaba uthi khona ingane lena selithatha ngabe uyalibeka uthi basho odokotela ikhiphi ngoba isidalwa uthi basho mina shanda ngathi ningayikhiphi ngoba le ngane ninikwe yimi angazi ngoba sekhona abangcwele inkosi ngathi mangiyibuka le video ngachawu kwalo yiko namhlanje ukufuna ukuthi kodwa ngizolibamba Nkosi lungafiki ngoba usungikhala kakhulu uthi ngibuyele eXolani uthi uXolani sabonisana kanti sekufika unyazi ezokubawa ukuthi ngicela mina le ngale ngayikhiphi njengoba yethu ukuthi ngiyebona ngathi ngayikhiphi le ngoba ngicela kumina uthi uXolani yahamba inyanga uqole umzala kuMambethu ubaba kodwa munye bavumelana ukuthi le mndeni umthetho nebavekele wakadlamini wakamqadi lazala khona ubhuti uXolani umagcina ngaba bese kuba wabona wakamBethu angesitshele bazobona ngoba sizala ingane ukuthi sidala ukhilithi alike ikhanda ekinika khona umethile khona bayamkhumbuza bathi
ozoyizala isidala lento xa ukwenza bathi benze sengathi unethonoma eseyizala lethi muntu manje mina uphila nayo kodwa kunethemba likaShembe lamafutha novaselina lamafutha namanzi abawayekile ukwasebenzisa ngithe uqola livi elisekhona efonini yami ngwele ebabazi isimanga sikaShembe uthi uMadlamini mangabe ngaliyethe ebhalweni ngiyenganayini athuthi odokotela bazonga umbhede be-Arkhaykhani bashasela ngamakhanda bathi njengayo ngoba sibona ithi sidalwa ishintshe kanjani yasiba nje namanyanga besaba nalutho uzale kanqolenge nangishumuntu okodwa bongwele benkosi mina nje angazi ukuthi ngoba ngiyayazi ngane ngibonile base uqona ngitshela ngoba sebona imanga ezizoshefa unyazizwe angikhulumi ngokuNkulunkulu ngwele bakhona uNkulunkulu bakhona emhlabeni kodwa ngikhuluma ngoNkulunkulu phambili kuze kwabuya kwafika ngimemo ngakhumbula eminye imisebenzi njengoba ayenzile ngisebubangeli bagwele kwakuyi-lockdown ngangayibonga kwenye inkonzo ngiyiphethe oqala kwakuyi-lockdown bagwele benkosi uswasa sosikelelana ngogesi baba amembiza asibizisathu msolekelela endabeni zagesi angithintiswa ukuthi baba uthi akafike solongolo indaba yagesi abesengithinta ngisuke ekhaya iCommerce ngangizomvakeli bangezesikhathi ngelanga ngihleli khona ngihamba lapha sihleli lapha kujantshi la umfundisi usongakadokotela kwasithenga umfundisi nomfundisi Mathendo nomfundisi uNdlovu wasemthinga umfundisi uNtombela ulapha ngaphezulu kodwa keshathi okawuda kuhle bese ngene ucingo bangcwele likhamba insizwe naselindele athi ungwane sabathe empempeni kwakulapho umshumba ngqo kwathi umshumani khona lapho elindele umwana uthumile ithombe bangcwele uthi mvangeli ngilekelele awubike nansi ingane unyazini akuthumele ithombe bangcwele esokuqala amathumba ngaphandle ngane nizabe ethi nesibhedlela esesibili kunovolo ngalanga phambili ibhalele egama lekanye kunovolo umoya mamkhize ngiyakhohlwa igama lakhe kunovolo ngaphambili sebekade leyithumoto kodwa lengane uze amathumbu bawabuyisele ngaphakathi esiswini esesithathu sekubhudlulile kulo mthungo uyangikhombisa ungwala ukuthi bazalile odokotela babuyisela ngaphakathi amathumbu uphinde wabhuduka wathi sicela ukufike lonyazini vangeli ngoba kenzeka ngisondele lamaduma ikhanda bangcwele ngafanele ngekathi siqeda ucingo umfundisi Mathendo nomfundisi uNdlovu basuke la sisekhona bathele phakathi nompompi sakhombisa umfundisi uSosi ukuthi nasi ingane izali yalelindele ngaphesheya izolo amathumbu ngaphandle angazi izoyithini abese umfundisi fanele libonyazini esasondala umfundisi uSosi bese kuguquka bonke abantu igcene babekhona sasimbala ngoba kulokudala uma beguquka bangcwele abantu abese sisukuma umfundisi Mathendo athi mvangeli wozala phuthuma angaze ngisume mina ukuqenisha ngisume mina ngathi kuba njani kodwa ngiyabona ukuthi ngibize zulu kuba bayize mina kunamba kwami ngisume bangcwele ngiphuthuma athi phuthuma baba uma uyibakile imoto umile ngathi ngifika bangcwele wathi baba mfakeli suthi imoto la wathi uthanda phakwe bangcwele ngayithithi imoto ikanda lethijekile ngoba namanje ngithijekile nje bangcwele wenkosi bona ngicabangele ukuthi nje ningikole bafundisile ngiphuthuma ngithijekile ngumntwana ngaya ngithi ngikuba angilindi baba uShembe unyazizulu athi mvangeli imoto ezakhe mpomini wathi iqomkhama wesibili ngayithatha imoto bangcwele ibhluke simanzi ngahamba ngoyitele empopini wayikhiphe shekhi imoto baba uShembe bangcwele unyazizulu ephume ehamba bese ethi umfundisi uzomangiseza uma ngase kube khona umlandelayo angapaka imoto amughamuli kamngaba akafuni ukwazi ukuthi uyaphi ngithi mina awukazi ngalapho bangcwele athi umfundisi hawu unonkatha wena ubize ezulwini ngithi hayi mfundisi ubonile ngithethiso kanjani kodwa athi ola lekhaya ithi mawubizwe ezulwini noma kuthethise kodwa usukukuthola okufunayo bese sifaka umfundisi Mathendo lapha ngaphesheya ngikhuluma ngoShembe bangcwele simlandelayo ngoba esizathu uShembe angithumile ngiguquka bangcwele laba bantu abangayigqokile ingubo emhlophe abangayikhethile inkosi abanye babo bazonikela baphinde emuva abasena kubo bayakhala kuShembe kuba bayakhala kuShembe unyazizulu abangasekho naba bebengawonya amanzi bayakhala bathi inkosi akekho sikhonzela wena sike sigqothisa ukuthi sicela uzingelela othi umfundisi wathi lathi ingazempela ngizonika umfundisi umqadi abatshela namhla ifone bekhethe inkosi bonke abantu abasethempelini noma ungalindele ungahlelile kodwa letho abakini la kule nkonzo ukuthi uzokhetha inkosi ukuthi ubhabhadiswe abakini bangazibona uShembe ngokuthi bathethelelo
bese bangcwele esihamba ngene emotini nabantu bese simbethe umfundi ngoba khona ngihamba nabo asazobana bangayithi athi linda labantu abanikelayo bese uyahamba bese benikela bese ngihamba ngihamba nebhuku limanzi bangcwele uvalo namanje nginalo uvalo bangcwele liyakhupha hayi bese sidlula amasonto amabili angifonela isikwa athi vangeli phuthuma ngangibaba disicela ngendaba yagesi bese ngiyasondela bangcwele lenkosi bese ngisendele ngikhumbule ngithi ngwane ibhile ngane namathuba ngaphandle namhlanje ngizongena kubaba abese mvangeli ngiyaxolisa ngakho ukuxoxela uma wengane wakho ushembu unyazezulu ngene isibhedlela ethintini ligqokile le njengoba ligqokile iphuma lamba ngibona wachaza lezo ngokubamba nathi sigqoko ushembu unyazezulu uthi begaqa impopolo uqonde enganina kakhuluma ngalutho wabuyisela amathunga phakathi wasethunga wasethi inkosi inkosi wasehamba ingane amathunga ngaphakathi ukhuluma hayi bangcwele lenkosi kuniyidliwa namhlanje uma wengane akakhethi inkosi yethu useyikhethile kanje ngizokuthi ugogwayo useyikhethile lapha edamini sabathe ithempeli ngoba bengilenje ngenzela ngwane ithi ngane uphuma wengane ngoba wayibona imanga ingane sazoshema unyazezulu basekhona abangcwele lenkosi ikhona ingane selingena namathumba ngaphakathi yathuma ushema unyazezulu sebethule odokotela basemhlabeni amazi ngosamfana nabantu bakaNkulunkulu ngiyashithi bese kubuya lezi zinto engizibonile ngelinye ngabangcwele futhi ngisawuvangeli ukuthi khona abantu abafika lithi kungothi ngigcine ngazi indaba zazo inkosi unyazisebephelele abantu ngoba khona abasendlini amazi ukuzizwa bangcwele kodwa kuthi angizozona mhlawumbe ngizokwenza lento engizwa ngoba ngibonile bese futhi yenze ngane yakithi wasekuthi ukuthi sizakhule ngeke mangiyibo kuyithombeni noma beko kubothi uxolani kufika inyembezi kuyena ubalongeke ngejabula ngempozo uNkulunkulu njalo ebese zingane sidwa futhi azingeke ichitheka ingane njengoba inyanga eyi5 ingane ichitheka ikhahlela ichitheka kodwa nje ichitheka ngoba bese icelo nyazi lezo ngeke ngasabathayithi njengethempele kumshoro oqulu kwangikoza ntambama ngoba mina eksena ngazi ngibambile ngasingakhodo kwabanda ngalezo zikhathi ungithi nje iseduze konkulu umkhomazi uma ngigoduke ngekhaya bese kuphela nje amasonto noma inyanga eyintathu noma phela inyanga ngifonela inhliziyo uNgongo kade ngibuza khona ngekho athi baba umvangeli senginehle lodwa awu Ngongo yindaba kwenzakalana athi ngesikhathi kade usethempelini ngani mangifika ekhaya uma bengelona zathi sashona uma uthi ngathi mangifika ekhaya kwashonile kwasithi uma angingekuni ngasindile kuba basenkulelo umkhoma sigqoko kuyabanda uthi Ngongo ngathi ngiyashayile ibhezelela lokukhumisisa uthi ngathi kathinta amanzi amnyama aphumile uthi basebengiphuthumise eThuthuke eThuthuke bathi umuntu ayidlule eScottsburg uthi eScottsburg bathi angeke kwazi ukumenza lokuhlinza udokotela ongasamhlinze usegoli kodwa bathi kwafika umlungu wathi phuthume ePortofino wathi yamenza iphuthumise ePortofino lezo uthi udokotela ngendiza egoli ngoba kubucayi kakhulu waphuwa phuthuma uNgongo iambulance aphuthumisa ePortofino uthi wabathi odokotela banomhlangano nodokotela ikamela egoli wesifazane nodokotela uthi wasengesethiyethu uthi ayosiza uthi ngehla lelodwa ngabona mangene ethiyetha bese sithi globe uthi khona udokotela oyinaza athi ngisazi uma sedolweni uthi lo dokotela oyinaza wakhupha amadomo okucisha idokotela kwathi inkosi yamakhosi uthi labo dokotela basebeyanganga kodwa lo dokotela yosegoli wakhuluma ukhuluma nomuntu engamboni lo muntu angamboni uthi ngingamthinga lezi zikelo zeni ngoba zombulala ngizengekho zami ungene neground umuntu abakhuluma naye abusudokotela ukhombe great toilet athi baba nkosi ezulu nyazezulu hawangu ungaboni senhlelo yazelo la akaboni nyazezulu labo dokotela bafundela ukufika nomsebenzi abofundele kwale komamhlizi ngalezi zikele baphinde emuva uthi uNgongo bangikhiphe kwangisuke futhi bathi bangene ekhilophe ukuthi mangingena mina uthi wasiyaqala futhi waguqa udokotela lo yiNazareth wasiyakhuluma segoli ukhulumana noNkulunkulu uthi unyazezulu uthi ngami ushembe usekutheni leso sikhathi kodwa ubona ngale sibhedlela ePortofino uthi ngamhlinzela ikele sengizombulala ngokuthi ngene kabucayi mhlinzela ngale zami ikele hayi bangaba futhi bamkhipha okwesithathu hayi uthi uNgongo
uthi udokotela waseJohn ngaseJohn uthi kwangena inkosazana iphethe isihlalo sikababa yasisibuka ushaka uyiphathele zona ingazezulu iy'kele kodwa wasehlala phansi wasiyasibeka inkosazana wasehlala phansi ushaka unyazezulu wayibeka esifubeni sangongiyikele wathi mkhizeni kalekele hayi lezini kwaphokuza bamhliza ngazo ngoma ushaka unyazezulu mina ngiyamhlize kezobulala bamhliza baqeda useyabuza udokotela waseGoli uthi bhuti usontaphi uthi ngisonta enazo thepteni ngilandela unyazi uthi hey ngikhonza usiqinisele uNkulunkulu wakho besathi abantu baseGoli amanaza akhuluma ingane kwani sibonele namhla ushenge enzima uthunga mase okhokha masephuma angisazi ukuthi 65 rand ngisesikhethe eside noma ngoba bakuvuka imalini uthethe ngabhalane uthi mabhalane befika indoda egqoke ijibo omhlophe nesigqoko esinyama yafika ukukhokhela lo 65 rand awunasithatha mkhokha mike isipho kuphela wasejana sizibu ozobona ukuthi usukhokhile ebona unyazezulu kaNkulunkulu ambeni indaba ithile lebantwana benkosi ushembe uNkulunkulu kangaka mina ngiyangazi ngomntwana benkosi imisebenzi 7:51 ngiyacela uNkulunkulu akakhumbule abahambele endleleni ngiwathangile amazwi kababa izwi liphethe okwenkosi kwahambe inkosi unkulu wethu nganekwane inkosi endala yabuya manzama esaphile ngasabona emehlweni usahamba nomama yathi yena le ndawo yami yonke fanele abantu bagcinisa abathisha bafane ezambeni esikhothini inkosi umqadi uhambe umkhulengele oNazaretha uthi kodwa le ndawo ngamqopho lo mama engaboni ngiyamqopha inyanza ezazibona uma ozalweni ngase ngithumelele inkosi umqadi ngathi nabo ubufakazi ngathumela nabanye wathi kufanele bonke abantu bagcinisa abantu ngoba indawo yami wathi zafika ngakhithi ushembe ngale kwethuna wahamba mfowethu kade edlula utshwala uzalweni futhi ubhutibonga mqadi eshade ukugane uMamthembu wahamba ayiphuzele uthi elamba emhlabeni wabuye wayesayonini wathamba utshela uMamthembu ukuthi ngifica ushembe ngaleyo thuna akakhethi inkosi kuzangigcinela isabatha basekhona abantu abangcwele baNkulunkulu mhlawumbe mina ngizokhuluma iqiniso kwangcwele baba noma linjalo ukuthi khona inkolo engekho ngiyengezwe bekhale impumulo bekhuluma abantu bagcwele inkosi kwakhuluma umama ethi ezulwini uJesu akekho isayona sikho uthi baqhuba kwakhe ekubaba kwakhe ubishop ezawini uthi ngithi khona abantu baba uthi khona ushembe uyena osesangweni uyena uvulela abantu mawenze kahle uvulele ushembe mhlawumbe sikhumbuza abantu bepheliza zakhiwa umfundisi Mbonambi umfundisi kaGombela wasuba vele ibandla woqamba inkolo yakhe izo zokuqala ezaba khona iza abankonyana yiko befaka amakhongomani kankonyana akekho umongameli nobishop dene kumfundisi ngoba izo zokuqala ezakhishwa lezi zikhishwa uMbonambi lekhaya kathi kumfundisi kaGombela alikho ngelelo bandla abantwana ngiyanengaza unezinto ngiyazi uzayibona le video bukane nize kushemba uNkulunkulu nampa isikhathi ukuthi niphendule ikhethe inkosi ngibone ukuthi ividiyo ukhuluma umuntu mama yakafuna ekhale imphefumulo umphushumo majiya ekhuluma la echaza lo mama echaza ukuthi bathe ngizobageza basekhaya balabala usebuza umphushumo majiya bathe bazokushaya amabuku mama uthi mama bathe bazokushaya mama mangiphinde luthela bangishiye luthela kodwa mama bese umali wethu nabasafuna bemluthela bathi akakhonza unyazi ezulu akaphumele luthela ngoba inkolo yakhe nje uMartin Luther leyo ethi uthi amaRoma angeke simnikele ngapheli wasesungula ibandla lakho uMartin Luther manje sizokho namhle sobuyisana abantu benkosi sibe endaweni efanele ukuze uNkulunkulu umhlophe yasibona amanye amabandla aphuma eRomeni bangcwele benkosi baba sekona bangcwele benkosi ngoba ukubona ngidlula kulento bangcwele benkosi ukuthi ngifuna abangcwele benkosi akebevuka abantu abamnyama manje isikhathi sezasekho abelungu mhlaba befika bazosiphuka umhlaba babephethe iBhayibheli basekhona abangcwele benkosi angikho iBhayibheli ngoba futhi sasebenzisa iBhayibheli lebandla ikakhulu iTestament esidala babephethe iBhayibheli bafika sinomhlaba sinemfuyo nako konke basinika iBhayibheli bathatha umhlaba wethu lezi imomo engaka na yonke into imfuyo sithenga babelungu yathetha kokhokho bethu babanika iBhayibheli phela obona belungu abasinika umhlaba lo kanjani izwe angeke akabuyi futhi ngeze kuke abantu bebesakhona ukuthi bebesebenzile emhlabeni babona umlungu akelihlakani nje abantu abamnyama ukhona ukuthi phela bayile kanje abelungu bathose esihlalweni umlungu indodana umlungu ingilosi abelungu nezingane zabo usathane umuntu omnyama ofaka impondo ukholwa yileyo nto enoma ufithile ekhanda
siyabusana bangcwele benkosi ngize babuza bengozi akusekho noma indlela ngoma ukuthi abuthina abantu abamemezidwele phela emhlabeni khona amachina khona amajapani khona amanje khona abantu abamnyama kukho abanguni kube khona nabantu abamhlophe nezinzizo ngayikho ukuyibala la kodwa themba ukuthi abayizulu phela belungu phela belungu babedizela izulu bafika umhlaba wethu angeke umhlaba mawufa yethu zothi mawuphupha ubone umcindezeli wakho ngale kwethu baba sekhona bangcwele benkosi singaba yabona inkolo abaningi abanayo basiphile ngisho ubona nje ngesinto sathi bathi bemaphasini abelungu abayi bayifanele emakhaya bayibuza phela bayazi basikiteka kokuphela abantu abamama baba namabhasi bele nale kodwa ngeke uzubaphuca umhlaba inkolo basinikile basiphile manje ngifisa abantu babuye bangcwele babuye ushengu sefile umkhulu wethu ngithi iBhayibheli ngafunda amavesi eqala zonke izinto zinonkulunkulu bazo bafika phela thina sithandaza siyiwele intaba nokhokho bethu babeka intaba emandluli ngekho bacela imvini encane ehle nayo imvula kodwa bathi befika belungu bathi asithandaza uNkulunkulu uthushe shazo apho uziphendula ngiyaqosa nkosi abakosi kodwa ngithi angibeka iqiniso njengoba linjalo ukhona ushembu uNkulunkulu abantu inyazi lezulu ngekho uNkulunkulu ukhona emhlabeni sezulwini wabantu abamnyama angikhathali ngabe ukhola kiphi inkolo ngabe ukephi kodwa uNkulunkulu wethu sinawo ushembe noma uyamzonda kodwa ushembe ishaye baba ngelinye ilanga bangcwele benkosi inkosi ilanga ikhuluma ngoba bamkhulu mhlaqalisa abantu baba sekhona bangcwele benkosi ithi inkosi yayisemazimtoti eAdams ecollege ibuya ngama-weekend kuphela wasekhonto ngesonto kuleli baba ithi inkosi ngumfundisi wayekhona ngaleso sikhathi emkhumula umfundisi uNdimande nomfundisi uNdlobo wasekhona umshumayeli uSithi wethi ngokuthi usikhekanye wekhuthele kakhulu nabakhokheli babekhona nabashumeli babekhona abanye ithi inkosi mayixoka ngale ndaba ithi uGomela wangibiza ubaba wathi lolu sesikhonza ngalo lesonto lifanele yini uthi ngathi mina baba ngibona ngathi lifanele uthi wasenginika iBhayibheli wathi hawu wena ufundile kodwa awuboni ufundile uthi wabe siyahamba inkosi ilanga yangabona imvunge phakathi leso sikhathi bayakhononda abantu bathi sesibona umsebenzi wobaba bethi ushembe uGomela baphendle ushembe wabaletha kuleli bandi sebefuna ukutshela ukuthi useyashayisa bathi sesibona umsebenzi wobaba bathi simbona ubaba seyashubuka simbona ngokuthi akathi amakhosana akasine eshubula imizimba amakhosana phela bengasine ezimzimba kahle ngaba ngcwele benkosi bese negqokile ukuba umzimba kwevele umqala nekhanda kuphela basekhona bangcwele benkosi bathi simbona ukuqala lapho uthi usashubuka ngokuthi mesethe amakhosana akasine eshubulile abakhokeli belo bethi noGomela ithi inkosi ngihamba ngaya emsebenzini eAdams ngathi bangibuya ngabasekhonza ngesabatha uthi ngathi abube ephakameni ixakela uthi umshumayeli uSithi usikhekane washubuka ngathi ngeke soseyiyanga ngale biyafu umfuthu uNdlobo naye washubuka ngaleso sikhathi bangcwele benkosi ethina indaba yesabatha ishaye masisonike baba umshaya mina abantamo zilikhuni yafunda lenkosi ngencwadi inkosi langa nini abantamo zilikhuni abangasokanga ngezinhliziyo abangasokanga ngezinhliziyo ngezindebe niyamalela njalo umoya wengcwele niyamalela njalo umoya wengcwele ninjengoyihlobe hamba namhlumela kithi umuphi umprofeti oyihlobe abangamhluphe na hamba nawo babulala babeshumayela ngokuzalungileyo esenimnikele nambulala inkosi ebusise baba nina abantu abuzilikhuni abangasonga ngenhliziyo nezindlebe zenu niyamalela njalo umoya ongcwele angene kini babengabona abantu ukuthi umoya ongcwele ongena kubona abakhumbula ukuthi uGomela wenza isimanga phambi kwabo kodwa bakhohlwe ngeminingi ngoba bethi ukuthi ushambo sebebuyisele ezulwini ngoba ukukhonza lesonto ukukhonza isithixo samaRoma ethi uSun God phela amaRoma wona adusa abantu angiyini
asibhekeni iBhayibheli ngone singane nje sikhuluma iqiniso simelithi liqonde nje ngoba phela ngeke abantu bazibasizakale ngoba nababhali beBhayibheli bonke yingakho bathi bebhala umfutho omqala unayo lesiqephu ngo2014 ebhala ethi asabotha uJesu uzophinda abuye asaphinda kusho lokho kunako nami lokho athi asabotha uJesu uzophinda abuye ngoba vele behlala ngabantu abamnyama bele belingile nje belingile ngethemba kukhona iMatheka Paulo King Leopold II waseBelgium ngo1883 ebhala ama-missionaries ethi abantu baseAfrika bakholwa ngoba bazi ukuthi ukuthola ngomfazi umuntu icala nokubulela kuyicala bafundisele ukuthi uma ngabe behlupheka bazothi umbuso wezulu khona bezodedela umbuso umnotho wethu umnotho wabo kuthina angifisi bangcwele bafundisi benkosi kukuba khona umfundisi ogqugquzela abantu abahlupheke wakuyinkolo yokucindezela abantu ukuthi umhlaba abantu enqome kwazothi iBlack River kwakuyigazi abantu abamema lokho kube bebulawa umhlaba wabo kuthatha amasipho azothi umfezulu kodwa bona bahlala komhlaba bengikhona emcimbini wenkosi ngoba ibathi yasibaba wathi umkhulu wahlala eDurban bamsusa belungu bambeka eRoadhouse bambeka eRedhill bambeka ePhoenix bazomeka emaqadini bethi indawo zethu besihla ngenkolo ngolungu ngesihluku Inkosi ilanga nina abantu abazilikhuni abangasonga inhliziyo nendebe zethu namalela njalo uNkulunkulu ukuba ngenekini isikhuluma inkosi ilanga ithi ngeke ngabangisentabeni kwakuyinkonzo yantambama yomthandazo wokulala ithi ayisakhumbula amazwi enkosi ilanga ithi angisakhumbula ukuthi umuphi umvumo wephethu umthandazo wokulala uthi ngathi ngezwa abantu sebejabula bekhuzile umthandazo wokulala bangifaphela uthi nangaphuma kodwa ngathi mangiphuma ngabona into ibhola yayihema emakhanda abantu besayibamba lento ibale isule phezulu uthi lento yahamba ifika obaba kungathonekele iphakamile phezulu ingathi ehlelele iphakamile phezulu basukumile abantu bayibamba ngekhathi yenzeka lento ababenezifo babona bephalaza izifo bephalaza inyoka basinda abantu lesikhathi kwenzeka lo muntu wayibona isihamba kuyingudlungudu yahamba ithazama ukuhlala kuhleleki ithazama ukuhlala kuhleleki yaze yayele engamakhosa sele yabuya yaze ubaba yathi suka Nyamalanga uyithi masekhuluma uBhombela ntambama kwasentabeni bangwele ingoba namanje sisentabeni ithi inkosi ilanga belesiumongo ithi ngothi uBhombela kumanaza esangasesikhathi ithi kube kwakuyisikhathi sayo abantu basebebaningi babezibulalana abantu ngoba bafuna ukubambala lento eyinhle eyibhola bathi abanye ngababona yakhamba lasetendeni kaBhombela esetendeni leso ithi inkosi uBhombela mesekhuluma namanaza athi uthi bantu abami bengesithi isibonakaliso belelona iphupho bekumoya ongcwele uthemba hlala ukhiphe kubani uhlele kongcwele olungileyo uthi njengoba libonile ungazange uhlale kunina akazange akekho umtholile obelingcwele entabeni usevala ngamazamhlungu uBhombela uthi bantu abami naliwe uthi naliwe ezulwini abantu bakhala zabayiginga bakhala kwaze kwasa abantu beyigingane benethemba lomuntu uzobuya ithi inkosi ilanga uba uyahamba lomoya awudedele abantu bangawuboni manje abantu bangabizwa abantu ababembalwa manje yazi ngibuyisa umqondo ngabantu abaqala abantu abaqala babekhola bangcwele babesahlonipha angithi iqali ngesikhathi soBhombela yiphosela lihleli libambe liqhube libeke phambi kwesathane lithi subotshiwe ume ngampela unganyakazi lihambe lola ngomuntu umongo sena sesikhathi abantu abahloniphayo ngibuka lesikhathi amanje sethu abantu abanje ukuthi lo mongo eBhombela ngabe udedele ungazezulu ngoba uyawudedela thina uthola ngithina kukhona ukuhlupha kwenukuthi inkosi ngicela mangifika lentabeni ngithola imithetho koshembe ngithola izaluleko zakho bese ngiphinde ezansi usangibonile uNkulunkulu wezulu lomhlaba kodwa ngingcwele ngoba lo moya uhlala abantu abathola nabafazi babantu lo moya uhlala abantu abathakathana abaxabana nabalwayo lo moya uhlala abantu abangcwele babesathembekile abantu ngasosikhathi besahlonile kodwa kutholakala ngisho yedwa ngasosikhathi umuva munye kuyenhlalile uza bese ngiyakhala ukuthi thina sabe lesikhathi abantu besingasalaleli kangaka ukhona noma ngabe ushembe unyasizuyothetela lo moya omtholayo uyakuthola lwena manje ngithithe abantu bese bakhona abantu abashizo zamabomu athi mina ngiyakushembe ngisambona emhlabeni ezulwini ngibona ukuthi uthi sonoza ukuthi mosise ngizombona ushembe basekhona abantu benkosi
intakazi phambi kobhombela lo muntu usenguthatha ukukhiphe nama nje ukhipha kuthini uthola bani thina ume kanjani wena baba sekho nabantu benkosi lo muzi yasi tolumendo izoshada kwathi esuka yasiphuma yona ngasi ingubo yomshado kuzoshada kusasa yasihamba kanti ishendlela la yova lezi yathi ngaphansi kwesihlahla beze ukungcola kwakho kwase kuyigatha lo muntu athi phansi base yathuka kwathi gidi kwasethu sathana nayo igatha lelelwini nayo inhlanga ngoba sathana yayithatha intemba bayiqhola izibe baphume bezungcola babo bathi sebesuka sebehamba bebobekana lapha emshadweni kubuka umkhwenyana yavele yaphepha imoto nabo yababamba ileve ngqi bobabili bangabe sekwazi ukuba baba zishort kodwa baphathe emotini sefika ushembe kona usuku ngakusasa sebebanjiwe ukuthi ingeshele ngoba phela ibanjwe ihamba nayo ishele vele uthi ushembe mina mntana bengiyisigatsha bengikuthusa bengikhuza umuntu uyenza leyo ngoba bonke abantu abelisona khona nje ikutshela inyama yase lento engathi zonke kodwa bese connected awulahlile inyonde akunivele imbazo baba sekho nabantu benkosi ngiyakhumbula ukuthi umuntu khumula ngithi emkhomazi ekhuluma ngensizwa eyaphethe intombi yathi mayikhethe intombi kwakuhle iyabodanisa le ntombi lensizwa mayilobola kunzima insizwa egidakayo kunensizwa kunabana amanazi agida kahle le mnaza le bebanje lephamba nosikade kwesikhathi sabhombela sesenkosi ilanga yalo uma esayikhethile siyabona le ntombi siyayisola awu ayibize mntana ngosola phela ngakade ngasesiparadise salobona umntana nenzani manje kwathi khuluma iqiniso ukuthi akuyena umkhwenyana inango seceleni awu kwabizwa lemndeni baqulika umndeni wamkhwenyana umndeni wamashende umndeni wamakoti baqola phambi kwenkosi ilanga laseliyabalahle icala ngoba likho icala eyiqulwayo singabulala abantu ngithenga labantu benkosi angifuna uGenesis 19:15 singabulala abantu ukuthi umbheka umbhoko angabulala abantu abanganiki ithuba bese ngigibela phezulu kwabo uma bangakithi ngeke ngithi isikhundla egcotele kuzo lesontweni usahamba emhlabeni ihleze ngimkhulu ebuhlungu wabulaleke embhogweni kanje ebulawa umuntu ophethe umbhogo enikile ithuba lenza okunye wenze okunye ubuye into ongakaza niki ithuba uthathe embhogweni ukwazi kwazi ukuphendulela singabulala abantu basiphethe umbhogo bengcwele singagibeli futhi phezulu kwabantu asikhuluma ibhangeli kaShem inkinga ekhona ubhombela naye unyasezizwa khona abangamthanda abamhluphayo awuwena ukuthi nabantu abazondayo futhi kwesisikhathi phahla zaphambi kwenkosi kanje kusuke kuliwa nabantu abathize beqanjelwa amanga bebulawa abantu kwafika indiya ephakameni lathi malifika kubhombela balibike ukuthi liyagula laseligula lasondela kubhombela balisondela lasethi baba khona mina baba wasethi ubhombela wahlala phansi kwelaba waligona laselaphenduka lambuka lathi thanda mina uthi ubhombela mntana ngiyakuthanda laphinda lathi thanda mina wathi ngiyakuthanda mntana laphinda lathi thanda mina wathi ngiyakuthanda mntana manje sizofuna lelo thando uma manje ngobulala umuntu ngimqambele noma kuzokwenzileke ngiyambiza eceleni isikhulume naye ngizombulala phambi kaNkulunkulu ngimfuza uthando njengoba mthanda nawe bangakeso babulala sithi umbhobo sibulala abantu uyabona nathi balokho khuluma bangakeso babulala baba sephela bonke benkosi
sibuyiselane ezulwini ngoba lanje basila siphambi kokuphela sezulwini ushamba uNkulunkulu ekuseni emintambama mhlamba ngibuyisela abantu ezulwini bese ngihlala phansi Nkosi phakathi kwamakhosi intamo baba seyidonsa uNkulunkulu ngiyeza siyaphela sike ezulwini kuphelele ngithe senza la Leviticus 23 verse 4 Ezekiel 1 verse 1 Jeremiah 52 verse 31 Luke 1 verse 26 Nehemiah 8 verse 13 ngikhuluma ngencwadi eyilula bantu benkosi kodwa ngifuna ukuthi laba bangakholwa kuleli bandla baqonde sibabele kula ukuthi iyona umuntu kuphela ezokufanele masithole nishaya baba Genesis 19 verse 15 ufundeka kanje hamba la ungayizini nabo kulapha nalokho hamba la Sesile isithunywa zamsheshisa uLuthi yes lathi suka uthabathe umkakho namadodakazi akho amabili afunyanisiwe funa abhujiswe kubini bomuzi lo muzi esiya umuntu ngobubi nangeso asenzileyo indaba iyaqiniswa ngomlomo wofakazi ababili ezinakuba kuthi amakalengese kubabushembula zezulu hamba nababa 16 hamba nabo uma ufakazi wamanga evukele umuntu ngoba bakhona banamanga amfakazele ngobubi khona-ke bobabili labo abaqabeneyo bayavuma ngaphambi kaJehova ngaphambi kwabaphristi nabashuli abakhona emazweni akubo hamba naba abashuli bababuzisise kahle ukuthi uma ufakazi engufakazi wamanga eqinisela amanga ngomfowabo khona niyakwenza kuye njengokuba bethi uzakwenza kumfowabo Inkosi kusise baba Leviticus verse 4 Ezekiel 1 verse 1 Jeremiah 52 Bengaza kwazi mabele ukukhulina nesisi ayingabe isidala ophilifinyo kodwa isidala eyakithi ngayazi ibonile Nilebenzo lekhe inkosi ithuba nomdala inkosi nonke ngokushaya phezulu uthuba basemalini bathi siyafa siyathuphela usekushenza mfuthi umkati tshela laba bantu abangayigqoki ukuthi bakhethe inkosi namhlanje mangasube nebhadi phuma ngayigqoka ayikhethe inkosi wabulathisa babini ngenyanga ephuma ngoJanuwari ngoJuni ingelosi uGabrieli yathunywa uThixo ushekile kushumayela emzini waseGalile okuthiwa yiNazaretha entombini ebisebenza indoda ogama layo uJosefa
Maria ingelosi yange nakuye ayikubazala ngomongwe yange nakuye yathi wena kaonekaka inkosi nawe ubusiwe webazaleni eseyibothiwe wethu ezinga kuba kunikela kuyo ingelosi yathi Maria bheka ufumene umusafiko bheka ukakhule ufaka indoda uyiqamba lokuthi tukamkhulu yakakhelena 52:31 imaka baba angithi yosifene ngeThixo Maria baba yangena kuye iyosifene ngabe bayinyanga ngabe banoyi ezunayo Niteko la mwe afanye 9 months nesikale kuJune ngoba kuJuly ngoba ifike ngoJune yona July August September October November December January February March unyechuwa ngoba igama lakhe sonke lesokho laba mbiza ngokuthi wazala ngoMarch sakhumula ukuthi ngidile ngoba uthulande between March and April sakhumula ngoMarch ngoba sithi uzala wakho umnazasa ko March 10 ngazala ngoMarch 7 kodwa usunguke isabatha uConstantine bayithetha ngonyaka ka320 ngomhla ka7 March balimasi date yokuzalwa kwesabatha kodwa uJesu wazala ngoMarch lesiyake kuJeremiya 52:31 wathi ngomnyaka wama-37 yehamba lapha wokuthunjwa inkosi yakwaJuda ngenyanga ye-12 ngoDisemba ngosuku lwama-25 Disemba lenyanga uwevile lokakhe evelmodani ngomnyaka wokuqala waphamisa ikhanda likaJoakhini inkosi yakoJuda wamkhipha ekilongweni wakhuluma wabeka isihlalo sakhe ngasenza kwesihlalo zamakhosi ayenaye sengithi ngoDisemba 25 kwakhulula isiboza kodwa uJesu akazala uYeshua akazala ngoDisemba 25 nisekhona bantwana benkosi nisekhona nemfanele ephelele nisaba abantu laba ngaphethe sabaphethe lutho okuzo siyafuna Dr. Ngokimaye nomfundele sewozawula nomfundele wasezibele nohlambambo ulanga lubi ntafuthi uthi yonkule sayithiyele ngoba sasibheka sesifuna ezilondezwane wathi ngomnyaka wama-30 ngenyanga yesine Good Friday ngayo ngosuku lwesihlanu ngolwesihlanu lo-Good Friday sengiphakathi ethungweni ngasemfuleni iKhebhari izulu lavuleka ngabona izibonakaliso zaphila ngomnyaka ngosuku lwesihlanu lwenyanga kwakunyaka wesihlanu wokuthunjwa kukaJoakhini inkosi izwi likaJehova Levi 23:4 nena ezethi lenkosi ekhule ngoDisemba 25 yabona ngonyanga wesihlanu njengoba nabambele lenkosi nithi abantu abangaphethe sineniphethe mina uthemba uNkulunkulu Jangan mengukur kesemuanya. Amalin gini, kau macam ni kita sejarah kita sambil kita berdosa begini apa kalau belum masalah. Apa yang itu semua ansang gini. Nah ini sejarah gini. Dia apa pun beri kumas, kuno cula, kuno cuma. Siapa mesti kami nanti kuno cula. Kusau macam juga so panen sebaca. Ini tangga no kacau. Ini tangga no kan kuno sesu. Umko somi saya boleh. Ini awet nama. Genya Oktober Januari gosuk wesumna gomta 14 Januari esuku gobe kuyiphasi inkosi saba nikala bani ne shawuni dibusa abantu uNkulunkulu ngoba abantu betukile awulimethenga nabantu uNkulunkulu kanti kokusethi bangena zezo wafunda incwadi yokuphela unene esethi bekhala yakho ifumene yakho ikhala 14 oncwadi amamba bafumana kubhaliwe emthethweni kaJehova awuyala ngayo Mose ukuba abantu abantwana
ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa ngosuku lesihlale madoda nesikhuluma nomthumela ngokuba bamenzele ngonuba bamenzele thumela nasemakini emzini yonke yakubo naseJerusalema mamazele bathi phumani entabeni nilethe amagata emswati amagata ephetali namagata emajusi namagata esu yes nezizakhuluma namagata emithemisi nenza amadokodo njengokubhaliweyo ikuphi bamabele ekhaya lapho ngiyibusele bamabele mahala uthi uNkulunkulu ubani Exodus 3:5 uthi Mose khulule kathi ngakumbatha ngokumhlaba wathi umewonwe aselithethe la yakuJoshua 5:15 awuye lejwayelile le esi1:14 awuye kuJoshua 5:15 ukuthi izikhathi ayigcoke endaweni engcwele ngiyobulala nje sinodokotela sinaboka njengoba nimahamba eyibhedlela bangcwele ngama nethe ngisebenza nayo ushabatha ngiyole emsebenzini ngibabona odokotela nabamaNazaretha lapha ngishenje ngithi ngane umzukulu kaMkhokheli mangubona incwane angisayiboni ngani khali ingozi ikho la kisho mntana ngikwazi la ithi hayi mfundisi ngakujova manje ngoba phela udokotela baningi esikodwa kodokotela bamanaza baningi bangcwele inkosi kodwa ngisifuna la sika topasi hayi odokotela bamampela ishayela Joshua 5:15 induna ephika Jehova ubaba umshumeli mazikubo hamba nayo kuba mina ngomba ngomdini namhlanje ishayela induna ephika Jehova yathi kuJoshua khumula isathulo sakho ngoba indawo omikuyo ukhala ngani ke manje ngoba bathi le ya Mose maNkulunkulu efika ke navuthumile bathi uzakhumula inhliziyo mayicathulo baba basebenza ngomndeni wenkosi Joshua 3 Joshua 4 sengiyaphaza uNkulunkulu omuhle sebefike ngokuncedela inkosi ngiyaphansi iphasika ngithi ngojabu ngoba sentabeni zephasike eqondile futhi uNkulunkulu esinkonzo ayinazezulu uzokuzela sizini lokuphethe ngoba ngathi wazele isizini esiyiphethe kodwa wena ngayikhuluma ukuthi noma ayikhethe inkosi uma nje ngiqala ngiye kukhuluma uNkulunkulu uNkulunkulu eseqeda ukukhuluma khethani inkosi uqhaqa kungafani noyedwa ngoba nibizwe njengoba nila angizelanga ngowena ishaya okwakho uzungekethanga zathi nqani bona umphongo wavumela sivumela kaJehova uThixo nabapristi nabalevi bethwele abashumayeli khona niyasuka endaweni niwulandele hamba nabo kepha akube ibanga phakathi kwenu nawo ungathi amathuphi ayizinkulungwane ezimbili zokulinganisa niwulandele yini abantu ukuhamba nomphongolo ezivulana lonke yini abantu ngabafundisi sanibuka nekani yini abantu ngabamulezi ngoba ngifuna ukuhamba nomphongolo ezivulana nekani mina ngiyawusabela kama ngikwathi ngabe tuzomphongolo ezivulana angisondeli bona wena-ke ugijima kanjani othi ngoba lithi neBhayibheli akusonde tuzozisengcwele ngoba ziyingozi nayibona ngonyakosule kuthi umphongolo entombi ogqoke ibhluwe angazi uma yakhuluma ngabi ngenhliziyo yashaya intombazane kwangadishiwa yimoya ukujwayele bandini hayi noma ngathi ukhawulenda ishaya wafunda encwadini yomthetho kaThixo ilokwaqala ngomhla wokuqala kwaze kwaba umhla wokugcina benza umhlangano izinsuku ezisikhombisa uNkulunkulu ophelele ngiyamthanda baba bami futhi ngiyasaba kwayini mina ngisele umfundi ophethe abafundi ngiphethe umfundi umbhele nomfundi uSosi ngisaziphoda bangweleni ngoba kumnandi ukuphatha
Kodwa masizela khona esamela kunathi imphethe siyafana sonke. Asithi ukuthi manje umuntu lo omunye ngithi wena ngisho ngahlala emuva lapha kodwa umfundi zokwazi. La umfundi wakini kanjalo la nkazuthi la usezulima la ugoda ngolo ngesana ezulini kodwa thina sesithole isizono zenu. Ngoba nje bafungile emkhomazi akukho vumele umuntu engasilenzele fanele sinemthethweni ubaba noma unjalo siyabizana nomboto nomboto masikhume sibonza sibambe into nje ishaya khona uJoshua wabiza abantu abayishumi nambili kade biza abafundi omfundi udada lapha ebutheni wabiza abantu abayishumi nambili ayesebakhethile kwaba Israyeli kwaba yethu sisi kwaba munye uJoshua kubo hamba uthombe kanjani khona uma uyakukhuluma emnandi lethi manje unganamandla khipha umhlambi bese ungene ebhasini wena ungene ebhasini yaphinde ekhaya kini ulibekile lithi ngoba bebekhona amabhasi ngisho baphela ibhali babendaba yokubeka engisemphethe abantu baNkulunkulu abantu ngokufanele ubungcwele wena ubhekana nokuqala kade ngifunda incwadi ngiyifunda kaJosepha uJosepha kuwumkhandla wamaphupho ehlala uJakobe ngobele ukuthi sengizoshishisa ngoba sesikulethe esikhathini uma uJosepha ngobele kubafwabo ehlala noBenjamin noJuda bebe uthwele bonke ekwazi ukuchaza amaphupho ngeke ngaphupho iphupho basephupho lesibili eyokukhuluma ngelodwa lalithi lesibili ubone ilanga nenyanga lenta yezimkhothamela basebebona abafwabo noma bakuthi kanti sokhothamela kwingane bathi nabafwabo bangcwele basebakha isu ukuthi bangambulela kanjani ngokuba bakhe bamthengele kube nemkhono emide ngokumthanda ngeke ngathi babakhe hamba ubheka abafowini waluseni wahamba obabheka uthe mefika bambona eza basebakha isu lokuthi bangambulela kanjani ngoba bethina ukuthi unesiphiwo futhi uthanda bakwakhe bathi befika bambamba basebekhuluma ukuthi abangambulala abamfakele egodini kale kuGenesis 37 leyo ncwadi mama yinde bantwana bathi selemfana egodini kwase qhamuka abantu ababedlula beyengene eGibhithe ngamanqola ngenqola zamakalweni basebethi simngambulala asimdayisi bamdayisa bangcwele bemhlukumeza njengoba bamhlukumezekile ngithi ushembe ungakwena ushembe ngokuza kimi ukuthi uhlukunyezwa yimina ngumfundisi ngisondesizo kaJembe wena unikuphi kodwa ushembe yalazi zakho futhi uyakuthanda futhi uzokuvikela uzokuvikela khona kungumfundisi nje ngeke ngikwazi ukwenza lutho uzongibona ngithi inqambamanga babemdayisa wasefika labantu baseGibhithe bamdasela indodakazi kaFaro babemdasela indodakazi kaFaro naye esimenza waba induna yomuzi wagada yahamba iminyaka unkosikazi wenduna yomuzi indodana kaFaro wasefuna ukuthi bajole wathi uJosepha ngeke kwenze lokho indoda yakhe ithembile wabala inkezithi wathi mina masengena kuwena ngeke kwenze lokho sengeke inyanga kalindele lo mfazi wasesuka ethatha wengena endlini wasephuma ehayiza washisa isambatho sakhe wathi bethwa ngidlungula bethwa ngibamba umhebheli wasebuya indodana kaFaro yasiyadinga yasimfaka etilongweni umefilejele waboshwa nendlini wafika uFaro ebophinda yazitha nenduna yabapheki bahlala iminyaka babehlala iminyaka besejele basebeyaphupha laba baboshwe bobabili baphupha amaphupho wasewachaza uJosepha ukuthi wena nduna yabayezitha ngemva kwensuku ezintathu uFaro uzokukhipha etilongweni bese kuyisela emthethweni akade wenza okwenduna yazitha wasenalo umunye osesiphuphe lo munye wasesele liphupho lakho lichaza ukuthi ngosuku esithathu uFaro usuku lokuzala uzokubulala bese eqhuma ikhanda lakho eothini bese kuvela inyoni ekhandeni lakho inyoni zothi nyama yakho sewuqhuma ikhanda ngempela kwenziwa njengoba kade esho bangcwele wasethi uJosepha kulo induna yezitha masuphumile ukukhumbule embusweni wakho lo muntu masephumile wakho uJosepha kwathi linyele ngasamkhumbula
ngoba nawe usuku lokukhuphile ejenile emini umuntu zedela usuku inyanga edela wahlale emini esedela sesengedwa uma ufake iphupho uphupha ikhwebu zikhuphuka emfuleni zisikhombisa ezizacile bese kukhuphuka ezikhuluphele ezikhombisa zifike izizacile ezikhuluphele aphila phupha abone aphupha inkabi ezisikhombisa ezinonile zikhuphuka bese kukhuphuka inkabi ezisikhombisa ezifike iphimile sengisho sibangcwele ngo11 ngifisa ukwenza lezakhe ngoba inkosi sithathile ibikubeke kimi sengiyo11 ngifisa bangcwele uma bangcwele baNkulunkulu ephupha namaphupho ufaka izizanuzi zaseGibhithe ziphilele zonke bangcwele ukuchaza leli phupho lamaleli phupho wasekhumbula le nduna yezintsha kathi khona ejele uJosefa owachaza njengokuba kwenzeka njengoba bechaza ngeJudges wasesifana kulandeni wasesithi uJosefa wasechaza wathi ikhwebu ezizacile ezisikhombisa umnikabi ezisikhombisa ezacile inyeke ezikhombisa endala bese ikhwebu ezimbile eyikhunyele sezikhuluphe ezikhuluphele inyeke ezikhombisa yokubusa kufuneka umuntu ohlakaniphile ozokugcina ukudla wasesifana ngoqasha wena ngoba ngeke umuntu ozosichaza iphupho lohlakaniphile wasegada ukudla ufaka uJosefa waba isigwili waba isekela kaFaro ufana ngabesenza lutho kwaba umbuso wasekuba nendalo eKhenani kuba kade kaJosefa wasithi baba bathuma ukuze bahambe bayothenga ukudla bathi bafika abambone umuntu olapha kuthi uJosefa useyisikhulu wathi ngokubuyela umbona omncane ukuyihlo ubunqe wathi bashuba bomunye wathi hambani nilanda umfowethu bahamba bangambuye nomfowabo badla kwaphela ukuthi babuye bazibuyisile babuye sebebuye nomfowabo wathi mina bona wasegcinise ekhala kakhulu esebathi thimini uJosefa enyamkesayo bathunga ngoba phela sekuyinkosi bemkotamele banye usephethe iGibhithe lonke kodwa linodlule emzimeni lo mzimba odlula kolunyazi uyakubona futhi izokukhulula lizokunisa endaweni efanele lokho nokucelecela ungaphethe ucela ushembe yakuzo khetha inkosi bangcwele ngiyabonga uNkulunkulu umthosezulini ngiyaqosa ukuhamba kakhulu ize ngisikhathi sakho Nkosi ngumntwana kaBhibhidla ngiyaqosa Nkosi ezulwini ikhumbulo lokho bami Nkosi usithi siyabonga amazwi amnandi kakhulu inkosi zenkosi Izoba inkonzo yesicelo isabelelo sekhulu amashumi amahlanu nesithupha 156 sicela umbangeli ungikwakhona phakathi sabelelo inkosi Inkosi